Ai xin làm à? Mình đi một cú bò được. Con thôi. Nó bị luộc rồi. Nó gặp phải luộc. À. มาตรงอะไรเนี่ยรู้ว่า Luộc gặp phải บอกมาฝากเด้อ Thế mà. Ai đến đây đi. นี่แล้วแต่เราอ่านเป็นพวก Phải cái nào cũng xung ngoài trong không? Ăn cái ngáo người xem. Ốc này xem. Ốc này xem. Mà rồi là sao? Cái ốc phần máu phần nó. Cái này ấy gọi là gì? cái này cái mà nó Có một số những cái video việc hay không? không có cái này Cala. Bây giờ cho nó ngồi à, cho nó ngồi à, bỏ. À. Đây. có gì mà ăn nó mẹ Đây. Ở đây. Ai chia gì ấy? Anh có như này gì? không có là mua Cây noa. Cây noa. Có năng không? Đi ra. cô ta bên ngoài có cái này Đó, xưa là làm cái đường vậy rồi hả? Dạ, không con Không có am lọt ra nhau. Ai giúp mình. Dạ, ta lên vô mình ra camera thì gì vậy? Cái này là kẹp. Anh nói đây. Cầm cháu cái đồ nắng thịt. Hả? Cái này cũng nhiều quả cái này. Vâng. Không. Ngon cái gì vậy? One. One. How are you? Ai you shaking? why do you touch me like that why do you touch me like that You what? why do you touch me like that I don't like that touch You là gì vậy? Nó gì gì? What is it? I was trying Yeah. Mày nào cũng được. This is like him. It's like family man. no it's funny but Huh? it's funny but How are you now? You used to like me. She used to like me. everything is in position It's not in normal position now. It is exactly. I don't see not see that different. How are you? Are you going to follow me to that place and tell me that? Why will you not come? Mark a walk and get there. You come. When is eating down to you? why would nobody like the person Eh? nobody like the person You see that? Mama, you come. Iya, you come. Sama-sama sini yang punya. Ini win. Ini punya win. Ini punya win. Ini mantapnya win. He used to like coming like play like this. Easy. So how are you now? I was saying What do you do now? I want to cook beans Beans. yes listen Beans used to eat someone. what's up Used to roast someone. Used to no eat someone. My body is really nice. will be better than this Are you serious? yes Are you serious? Are you? You know you like yeah. That's what they used to call fresh pan. They give you a fresh pan. what is it any Eh? one person It's hotel now. Fresh pan. I don't know I don't know. Don't know fresh pan. So the one that you go and sleep all night, this one is called no it's family Strawberry. mm. Strawberry is fresh.